Tala Fou o tala mai Ausetalia Radio Samoa. O whailoa le minista o le NDIS o Bill Shorten o swinga fau nei au nanga i le NDIS po le National Disability Scheme e ono whaasa o aile lata le se 5 piliona o tupe a le autatongi la fonga. O le basa nei ua wholafola e Shorten swinga e pe o le whaasaina o aitema e pe o tarot cards ma isi tu ai ngā therapy ma e tasi le tausanga watu i nei sui o le NDIS e whaamasani ai i a swinga. O le whaatanua ngā Shorten i le current affairs na i e tāwai o swinga wa lewa na tau na whaia ma sa tau lava i minsta sa i mua o na whaatino le atulanga. Ia whailo foi tālu si o ia whetuna ingo le atu e whaatuma wai le whaatua tuanga o tangata i le au o nanga. Olo o leo ina leo leo sedi e luas walu tau sanga le wharamai ina ua whana le tangata i le tui mātu i sisifo o sini. Wha ngā soro su e ngā leo Winston Hills i le tui mātu o Pomare ma le whaitua North Mead le ana mo yeise ta avale le tu aingo le Cheap Cherokee o sa sunuai ma e tatonu leo yeise so tanga i le whalawalawe. Ulo tau sa i dia pēr po o ai au fia i le mata upu ma o le lata le se furutasi le pōna wala wa nei leo i Winston Hills ma maua i eile luaspun walu tau sanga lea whaafao na whana le tangata whaabawe i loe le whalamai na ua mai atong fitinga paramedics i le nofuanga na maua atuai. O le so upo leo na ia ta ua pēr mara se 10 minute talua na mai ale whanaina o lea tangata ai longo ne loa lātou le ta vale leo le Cheap o susunu i Red Bank Road. Lo whanga solo pēr la lātou suenga i le teminei. Ua whaia mōrianga i le tamaita i se 10 tausanga, le sa whaaria li solo le fua le Hezbollah, i le solo te sa whaia i sini le whaai ungo le vaiaso. Sa whalaurua leo le ata o le ata maita i matarasanga i naile fisosoani le tunu, a wha mai po le tā o le se 10 le tā o na nafi, a anga i ane loe le ofisa o leo i Kagura, ma pu e leo ma mōlia, i le whalaurua ina whalaua i tele o whaailoa se whalapa putonga whaatupu whalavelave. Na tatara i tua matutuunga, ma o le atu la i whaamsinonga i la saruspu tolu o kitopa. Wha mai le Australian Federal Police, o lo lato sue ina fo inisi ma ta upo tali tutusa, ta uai fo ina pa i o fu alava i ale Hezbollah, i rally i sini ma melepone. O Ausetalia ma isi atunu e pe o Amerika, le UK, Kanata, Japani ma isi, na tu te lisi ina le Hezbollah, o se whaalaputonga, whaatupu whaalavelave. O se whainga malanga le Qantas, sa fuafua mō New Zealand, wha amaro sira toi fo i mai isini ai le levo nanga i ese, o no li poti o le asu o lo aluane mai le cabin, po le vaenga no foi le pasese i lungo le valele. O le whainga malanga QF163, na anga i ese masini le te o le afo le ono le whewhenanafi, e anga i mo welingi tone, pe tai fo i mai pe amale i tū lātalo nei le ea le valele, ai toi whaafo i mai o no li poti o le asu o pa ai e le pito i tū o le cabin o le valele. Se lau fast food far pasese sai lunga le waa, mana tū lau ele ele saunga le mui sini, i le tolu i tū la muni ane. E tō lua tangata na whai ei tōng fitinga, ma lo whaataria pēr lau whaasara lau se whaamtalanga, mai le Qantas e tusa o lea mata upu. Tala mulimuli, o Jerome Hughes o le Melbourne Storm, leo wa mawaina le tamta alo o le tamisanga, ma manu malo ai le Dali M. Mero, mo le lua afesa luas fulfaa, i se sauninga na whai le pōna pō mo le tau aoina o ia whai longa. O Jerome James Tedesco sa mata i ele to tele e fuai tūlanga o ala au i le tamisanga, i le round luas fuluono na malo lo ai i Hughes i le ta'alonga ma le Cowboys, ai luas i koa Tedesco i le ta'alonga ma le Bunnies, ai peitai e tolu si koa Hughes i le ta'alonga fo i ma le Broncos, ia mai e ta'awai le pōna pō o le mea moni i le aiso na manatu o le amalo i le whailonga lea ma o se whaaloa lo tele mo ia. O le tamaitai Olivia Koenig o le Sydney Roosters o mawaina le tamaitai taalo le tausanga ma le Dali M. Mero lua wheluas ma le whaa. I o tala nā le Radio Samoa mo le nei fo iaso man ria ngā ruenga o whenga iai ma soifuea.